Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Morirelia w'Ensoko TV kwani kuna ndonsi ya sora semambia yabona seri tuko eriga rich tariki 15 asumutinyo gatano arimo mwaka w'echilifu 2025 narimo nokugena kwane kwa bokire bya asemambia yabona na bwega nongandira tukubwatia Ensoko kura chinsa 12 cheke mambi goikera bona igana ndi cheragire inye echida ikanga 25 ne moto gusaba kwabira asinga nchuko nyoru ko murobiri yega bwete rubiri asinga nchiye bitango bitanyare gutangika korende bona twiranira sembe yagabwire tondera gusanga asubwa memambia yabona na kumurekera yaga tokorekana ya etire bwego ayara chikubwati atasanga subwa mwetera senchira yo mutandao gwekerera sense media ya YouTube Ensoko TV mambia bona na bwego nyuma ya yo bwego tuchiko swa sense media yo koligere na kumurekera ya bwatikene ne chigo sori mambia ya bona stra chikoligere ligoro yega kombe kiga kia World Cup aso mwaka oyege wechilifu 2025 nemo aliaga ndira tokorekana na bwega ya ene kiwe korwa chiko sori chiaba chiko chaka gwekera aseri tuko eriga na inde bwego chira chikogendera na bwego koligere na chiroboti au na kichikwara kigwikira bono iga ina tura tiko sangaso bwa memambia bona kurende asomo chakano nuko chakoligeria na ralia yagendereta email sase mambia ya bona Eliane Ishmael Mogere. Asomo chakana nomoko kwa kuchiasa bamenye bensemo ya Northeastern na Eastern Kenya mwega ya serikali wetera se wizara yobo chen ko igorege tuo yokurwa bakoreri bwa manyinga irigo ikerania na koreta obokoreri ngeno mo Kenya mo waziri bwa chen wa Dendwale kago siorege tuo ekyo niga tebina na nige tambukero kingencho asekira chikoreta mo ncherelio ase ensemeyu. Today we have also commissioned the State of the Art Garissa Regional Blood Transfusion Center. This is a region that requires this facility. It will cover 5 or 6 counties. The county of Wajir, county of Mandera, the county of Isiolo, county of Tana River, county of Lamu, na county ya Kitui. Na kwa niaba ya serikali, na kwa niaba ya gavana wetu, mimi nataka nimshukuru sana. Kwa sababu pamoja na our development partners, our healthcare workers, ambao katika hospitali ya PGH na wizara yote pamoja na waziri of this very great county for hosting this very important event. As we commemorate the World Blood Donor Day under the theme One Drop of Humanity, Give Blood and Save Lives, I want to thank all those who donated, led by our women rep. Hata mimi nilikuwa niko tayari kutoa damu, lakini hawa madaktari wameniambia ukitoa damu lazima ulale Garissa leo. Huwezi kupanda ndege. Lakini mimi nitatoa damu. Every unit of blood, kila pint moja ya damu ambayo mnatoa, inahakikisha kwamba we save life. Ukisikia mtu hapa town anatafuta mtu kumtolea damu kwa sababu ana mgonjwa katika hospitali, wakati ndio utajua muhimu ya kutoa damu. It's the most precious resource in our healthcare. It sustains our mothers experiencing childbirth complications, children with severe anemia, our accident victims, surgical patients, our cancer patients, and countless others whose lives depend on a timely transfusion service. Kwa niaba ya wizara na kwa niaba ya serikali ya Mheshimiwa William Ruto, I want to extend my heartfelt gratitude to the voluntary blood donors across our country. Your selfless contribution has enabled thousands of Kenyans receive life-saving treatment and regain hope. Blood remains one of the most essential and irreplaceable health products in a healthcare system. Tukiwa tunaendesha mambo ya universal health coverage, fundamentally pillar quality ya nchi yetu, up to 40% ya wamama kati ya 100
40% ya wamama ambao wanakufa wakati wa kujifungua na watoto ambao wana require life saving blood transfusion. So mnaona umuhimu ya hiyo. We don't want our mothers to die because there's no availability of blood. And I really want to thank friends, partners, the national government for putting up a state-of-the-art regional blood transfusion center. Mnajua rais alianzisha mipango ya kusema hakuna mama ama mtoto atakufa Kenya kwa sababu ambayo inaweza kuzuiliwa. Every woman, every newborn, everywhere initiative which seeks to reduce preventable maternal and newborn health and to ensure every woman and every newborn receives timely quality care wherever they are. And I'm pleased to know that His Excellency President William Ruto continues to personally champion the achievement of IRENE and the Rapid Result Initiative. Yet in Kenya, and especially in our arid and semi-arid regions, access to safe and adequate blood has continued to remain a challenge. Too many lives have been lost because blood is not available easily when needed most. That's why today is not just a celebration, but a call to action. We must strengthen voluntary blood donation so that no life is lost due to shortages. I'm proud that Garissa County has taken bold steps to address this challenge. Today, we are happy that with the sponsorship of the Ministry of Health, we launched our regional blood transfusion center, which will serve Garissa and 5 other neighboring counties. This facility will improve blood collection, testing, storage, distribution, and indeed will help ensuring timely access to safe blood across the region. Waziri, ladies and gentlemen, allow me to highlight some of our progress in health since devolution. For instance, our workforce has grown from 588 staff in 2013 to about 2,000 staff today, including from 6 medical specialists before devolution to 17 to 52. At Garissa Level 5 Hospital Waziri, we now have an HICU, HDU, newborn unit, renal unit, molecular laboratory, and advanced diagnostic equipment. We are also running the modern regional cancer center, one of the best in Kenya. Our health facilities since devolution have moved from 62 to 104. Service delivery has improved through primary health care networks, community health units, and a coordinated ambulance system. Sehemu yende na yabwatikene n'ekisemi buraibwe county ya Murang'a n'abarimu ba ECDE nigo bayikiranire n'okwigwana magayo mogero kurwa sabarimu abo asekerebuna nigo babere bakonyore ng'eria erenkemono nigo bono gwetera so kwigwana ukubara chikomentwe ng'eria aso mwaka bw'ekibesa bw'ekilfu 2025 na 2025 na kabere asebone county ya Murang'a yakolire amaunchirelio ase ng'eria abarimu ba ECDE abo ase bari babwate edigiri bara chikomentu gwika shilingi chilfu 10 bari ba diploma shilingi chilfu 5 na mona boigo bari certificate shilingi chilfu chimyenye asa munchirelio aganiri gwikiraniwa guchakira etarikia ya mumutenyo gatano na kabere asomwa koyega. It's a good idea for us to call them so that we can have a dialogue with them. So there was a new contract that teachers were required to sign, and the main purpose of the meeting was actually to take them through that contract and to explain issues that were not very clear. One of the issues that was not very clear is about the increment that we're going to be getting per month or per year. So we have actually explained to them the fact that, for instance, with the degree holders, at the moment they are earning 17,000. So come 1st of July 2026, within the month of July, they will start earning 27,000. So there'll be an increment of 10,000. So in July they will earn 27,000. August they will earn another 27,000.
September 27,000. So it's an increment of 10,000 for the entire year, where they shall be getting 27,000 for every month. For diploma teachers, they are currently earning 17,000. So they'll start earning, we're adding 6,000 to them. So they'll start earning 23,000 every month. 23,000 every month. For certificate teachers, they'll get an increment of 4,000. So from 17,000, they'll start earning 21,000 every month. Every month, 21,000. So for interns, who are now currently earning 10,000, the interns, those who have degrees, they'll be taken. All of them will be taken to the level of 17,000. So it means that those who have degrees and they are interns, by 1st of July of this year, they'll start earning 27,000. So their salary will increase from 10,000 to 27,000 for degree holders. And so we also explained to the teachers that given that, for instance, the degree teachers are earning 27,000 from 1st of July, it means that by 1st of July 2027, next year, their salary will increase from 27,000 to 37,000, which will be very close to the SRC rate. And so that means that they shall be able to reach the SRC rate within 1 year. Because from 1st of July 2026 to 1st of July 2027, that is exactly 1 year. And from that time in 2027, the salary will have risen from 17,000 to 37,000. So the teachers are happy with that, and we have told them that we shall also keep our word, so that we make sure that that increment is actually implemented without delay and fully to the letter. There is that as well, because we have seen a lot of misinformation in the media, the social media. There were people who are telling people that that 10,000 increment, it is 10,000 divided by 12 months, so meaning that they were going to be getting like just a few hundred shillings per month, which is completely untrue. It is not true. And so we have explained to them, if you're earning 17,000 per month, that will rise to 27,000 per month. Within another 12 months, it will be 37,000 per month. So that is very clear, and we have told them that our doors are open. In case there's any clarification that they need, they can always come to us. But it's true, as you say, there's that misinformation that is coming from the political space, with the people who are trying to take advantage of this information, and we are there to clarify and say that now, as the teachers go home, they have the true picture of what we are going to be providing. Mimi ni mfanyikazi wa county na ni mwalimu wa chekechea. Leo tulikuwa na mkutano na gavana wetu Bwana Irungu Kang'ata kuhusu walimu wa chekechea, kuhusu mishahara yao. Walimu wa chekechea kama sisi tumechukua hiyo ofa ya our governor. Amesema atapatia, kuna viwango mbalimbali. Kuna walimu wa certificate amewaongezea 4,000, walimu wa diploma wamewaongezea 6,000, na kuna walimu wa degree wameongezewa 10,000. Walimu wamefurahia sana na wamesema wanataka kuchukua hiyo ofa, na ni mzuri kwa gavana wetu. Gavana wetu ametufurahisha sana, na tumesema walimu wanarudi darasani kusomesha watoto, na tumeshukuru sana. Tulikuwa na malalamiko, tunataka kuajiliwa PNP, lakini gavana wetu amepromise walimu kwanza wachukue hii ya contract ya miaka 4, lakini hiyo ikikuja hiyo wakati hiyo mwingine anaenda kututengenezea maneno na ataajiri walimu kulingana na PNP. We were employed on 2016 by the current government. We have been having a lot of challenges to do with our wages and salaries. So you find since we were employed on 2016, there have never been any increment in our salary. But when the current governor came into place 2 years ago, he gave us an increment of 1,500, which was effected immediately. But for us as CCD teachers, we felt that was not enough, and we have been looking for ways at least to meet the governor. We explain our grievances,
and we see the way forward how he can be able to help us with the salaries. So today we had a meeting with the governor. We escalated our issues, and the governor has listened to the cry of the teachers, and he has already increased the salaries of teachers as per the qualifications of each and every teacher. So for every teacher who had done a degree, the teacher will get an increment of 10K yearly. For every teacher who has done diploma, the teacher will get an increment of 6,100K. And for every teacher who has done certificate, the teacher is going to get an increment of 4K. Magiga abana gusaganwa asegari bari nete skuru gwakwa magiga gwakwa magena ime county ya Kakamega mokonyi bwaba nene bw'abanyanyimbo Gilbert Masengele nigaborirwa kwene kibuno botukibwa korekanire nabo igo abakugura bonsi kwemukiro getambukere TDK Chiko Faruku Kibeti asenkwani yaye nigagikirige korekyo asasabira obomo no morembe kwene kiwa wetera sabra ina bana siasa nabo igo gwetanga kuru asobogesa kuna siasa yo gwatananekana kwa watoto wetu. Tafadhali tufate nidhamu, tutii wazazi, tutii walimu, tusichome mashule zetu. Haiwezi kuwa kwamba shule hizi ambazo sasa tunaona vurugu ati ni mambo imefanyika tu spontaneously. Hapana. Haiwezi kuwa hivyo. Petroli inapatikana namna gani kwa mashule? Nyinyi mmekuja makaribi, mmekosa watu. Mnapika watoto ya shule na basi. Shetani ashindwe ama asishindwe? Yaani mnakasirikia watu ya Western kwa sababu hawakujitokeza, kwa sababu nia yenu na tabia yenu ya upinzani na ukabila. Watu ya Western si watu wa kabila. Mliwaambia watu ya Western mambo ya shares. Mnakuja hapa mmekosa watu. Sasa mnaenda mnapiga watoto pale Harambee na kupiga mambo ya basi. Na uliza Masengeli, sheria hata iwe ni mimi nisifunje sheria kwa sababu ati niko kwa serikali. Na wewe mtu ya upinzani usifanye kiburi ambaye tunaona imezidi. Ati wewe unatoka kule na shares, umekosa watu Western, umekasirika mpaka unapiga magari ya shule. Ashindwe ama asishindwe? Hawa nasikia wapinzani wananilaumu. Wanasema kwa nini unatakia Waluya wawe president? Mimi niwaulize nyinyi jamii ya Waluya. Baada ya William Ruto, nyinyi mungetaka kuongoza hii taifa ama mungetaka kuongoza? Na wauliza mungetaka kuongoza taifa ama mungetaka? Wale wanatulaumu kwamba uongozi isije makaribi, washindwe ama asishindwe? Wao walikuwa wanatangatanga hapa, lakini hawajui jamii ya Waluya pia ni Wakenya sawa na Wakenya wengine. Walipanda kutuita sisi shares, wacha wakule shares yao. Mheshimiwa Ruto amepanda maendeleo, sisi tumpatie maendeleo yake. Kulialala. Wamekuwa hapa juzi wanazungumza wanasema, Musalia alisema 30% hajaleta. Mimi nauliza wale wakabila walikuwa hapa Western jana. Waache kutuambia ati Musalia alipromise hii. Wao watuambie Mheshimiwa Kalonzo alikuwa vice president. Atuonyeshe choo yenye alijenga na Bahol. Iko wapi? Mheshimiwa Matiang'i amekuwa waziri mkubwa kuliko huyu Masengeli. Yeye ndiye alikuwa minister. Mpaka Masengeli amekuja kupitia kwa Ruto ndiye ametujengea police station iko hapa, amefungua. Wao wasikuje kutuambia kwamba wao walipromise 30%, watuambie ile yao yenye walitufanyia wakiwa kwa serikali. Sisi tutaunga Ruto kwa sababu ile kazi ametupatia. We are not going to support Ruto ati kwa sababu yeye ni jirani, hapana. Hawa watu wanakucha upinzani, wanaita wakina Kashagwa. Wote sera yao ni kusema Kasongo. Sera yao ni kusema one term. Hakuna mtu anasema vile atainua maendeleo. Hawana sera, hawana agenda, wako rudderless. Ndio maana nasema sisi tukue werevu. Werevu wetu ni kupaki kwa serikali ili 2027 tusaidie William Ruto amalize term zake mbili. Hii mambo Ruto anapitia kwa wingi sana akipikwa vita.
kwa sababu ukiunda serikali unayefanyanga manifesto, na manifesto ilikuwa na Kibaki hakumaliza. Manifesto ya nyumba ilikuwa Ruto amekuja kuchenga. Manifesto ya soko ilikuwa Ruto ndiye amekuja kuchenga. Manifesto ya healthcare ambayo SHA inasumbua, Ruto ndiye amekuja kufanya. Mambo ya affordable housing, Ruto ndiye amekuja kumaliza. Mambo ya mabarabara walianza hizo Marironi MSG, Ruto ndiye amekuja kumaliza. Ndio najaribu kuambia nyinyi kwamba lazima kila president, hata kama alitoka kwa umaskini, tunataka inji moja, lazima Ruto aende tu term. Wale watu wa shares, wale watu wa milima, wale watu wa fujo, I want to tell kina Cleophas Malala, kina Rigiji, wale watu wa fujo, you cannot succeed by causing violence to children. Yani umekuwa mtu wa roho chafu, umekuwa mtu mfedhuli, mpaka mnatupa tear gas kwa watoto wadogo. Mimi nataka niwaambie vile Bishop amesema, 2027 mtavuna kile mlipanda, because when you plant violence you will win, utavuna hiyo. Na asubuhi na mapema hawa tunawasafirisha wakienda nyumbani, waende wasiende, waende wasiende. You cannot preach division and expect to lead the country. Hawezi ubiri mgawanyiko, uhubiri mambo ya cousin, uhubiri mambo ya binamu, uhubiri mambo ya milima, alafu Mungu akuangalie akupatie nchi yetu uongozi. Hamwezi shinda. Na ndio maana tunasema, because William Ruto is preaching unity, kwa sababu William Ruto anaunganisha wapwani na watu wa huku Western, watu wa Central na watu wa Rift Valley, watu wa Northeastern na watu wa Kajiado. William Ruto Mungu atamtetea na yeye atapata 2 term. Ni 2 term ama si 2 term? Ni 2 term ama ni si 2 term? Nsemo yende abaraina bana siasa niko baburige kubeka siasa nsemo na boigo asekuru asechiskuru nario ara agendere ko eliko gendera kwenekia na ase sector echisemi chinga kia boigo basemiwe goika abana babo angeri gokonya kore kurungeya embwa yabo murabera senkona ekuru ase nsemo ya Narok East niko boigo aorokiri okugena kwaye buna muraibwense Dr. William Samuel Ruto na chikonyora bobwi asobochore bonene bomwaka ogocha kwa watoto wetu. Tafadhali tufate nidhamu, tutii wazazi, tutii walimu, tusichome mashule zetu. Haiwezi kuwa kwamba shule hizi ambazo sasa tunaona vurugu ati ni mambo imefanyika tu spontaneously. Hapana, haiwezi kuwa hivyo. Petroli inapatikana namna gani kwa mashule? Nani amepeleka petroli hapa ya kuteketeza mabweni? Ni lazima mtu anapanga. Kuna watu wanapanga, wanataka kuchochea watoto wetu. Na mimi nataka niwaambie watoto wetu kwa mashule, tafadhali, shule ikichomwa usifikiri ni mtu mwingine atalipa. Ni sisi wazazi wenu, kwa sababu baadaye tutaitishwa kurudi pale kujenga hiyo shule. Kwa hivyo ukifikiri kwamba ni mtu mwingine anaumia, la, si mwingine, ni wazazi wenu ndio watakuja tena kutoa pesa na kuanza kujenga ile shule ama mabweni ambayo yamechomwa. So let us be very clear kwamba hiyo si njia ya kufata. Tuepukane na hiyo njia, tuwe watulivu, tujue kwamba masomo ni ya maana. Nimekuwa PS wa tourism na wakati huu nimepewa kazi ya PS education. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kumshukuru Rais kwa hiyo nafasi amenipea. Jambo la pili, nataka kusema ya kwamba nyinyi wote mko hapa, tuko na wazazi, tuko na pastors na wananchi wote kwa jumla. Nataka kutoa wito moja ili nimalize. Mambo ya elimu ni mambo muhimu sana katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo ningeomba mambo matatu peke yake ndio nimalize. Jambo la kwanza, ningeomba kanisa ili tuweze kuomba kuweka mashule yetu, watoto wetu na nchi yetu kwa mikono ya Mungu ili isimame imara. Tuongee na watoto wetu nyumbani, tuwafundishe hekima
ili waweze kuendelea na ile njia inayotakikana. Sisi kwa upande ya serikali na mkubwa wangu hapa Mheshimiwa Musalia Mudavadi, kwa upande ya serikali, na mimi najua atakuja kuelezea, mnajua ya kwamba serikali imeweka mikakati kwa mambo ya capitation, mambo ya infrastructure vile mmeuliza, na mambo ya walimu. Kufikia wakati huu Mheshimiwa Rais ameweza kuhakikisha kwamba zaidi ya walimu 1,100 wameshaajiriwa. Na kwa hivyo serikali ikifanya upande yao, mimi naomba hii kazi ambayo nimepewa itawezekana sisi wote tukishikana mikono ili taifa letu iende mbele. Nilipoenda bunge, nilienda kupigania watu wa Narok County. Juzi tumepigana na National Assembly ambayo walikuwa wamelete kusema ya kwamba county government zitapata shilingi bilioni 420. Naye sisi tukasema bilioni 454. Naye Commission of Revenue ikasema bilioni 459. Tukakuwa na stalemate. Tukapigana, lakini Mungu ambaye si adhumani, Mungu wa Ledama ambaye amechagua Ledama mara mingi kuwa senator, akasaidia Ledama, akaongeza bilioni 8 ikakuwa 428 billion. Kwa hiyo pesa Narok County inaenda kupata 10.1 billion. Hiyo ni pesa inafika Angata Baringo ya maifiki. Sasa mimi watu wa Angata Baringo nawaambia, hata kama hamkunipea kura, mimi nitafanyia kazi nyinyi na lazima. Naye mimi, unajua mimi ni ule kichwa ngumu kabisa. Your Excellency, hapa tuko na jamii ya Kipsigis, tuko na Wakuria, tuko na Maasai, tuko na Kisii na kabila zingine zote. Na maombi yetu kama viongozi wa Transmara South, hatutaki tena damu imwagike hata kidogo katika sehemu hii. Even one, we want people to continue and coexist peacefully. Tusipoteze tena maisha hapa. Na mimi naomba ya kwamba Bwana Prime Cabinet Secretary, hiyo changamoto ipo. Ase nsemo yende aya betka kwanikiwa seritukorie goro ase nsemo ya SNC meria ekorogwano mosereto we county ya Nairobi na boigo umanyike mwanera Edwin Sifuna nigo ritukorie goro babete bagutwara musangirikano ge siasa ase nsemo ya Thika abwase kirenga kiabe kenene kiaringa kumira na menye benseme yasbego bagikeria oborai amono bokorerwe serikali ya boro buna kwanekigwa ase chinkwane chabo. Mimi nikiwa kijana mdogo tulikuwa tunasoma katika geography pale primary ya kwamba mji wa Thika is an industrial town, kwa sababu hapa ndio manufacturing ilikuwa inafanyika, si ndio? Lakini kwa sababu ya sera za Kasongo wamewekea hawa industrialists ushuru mzito mpaka kampuni nyingi hapa zinafungwa, vijana wetu wanapoteza ajira, si ndio? Kule ingine ukiangalia nchi zingine, hata bei ya stima ukienda mpaka Egypt ama uende pale Tanzania, unakuta ushuru ambaye imewekwa pale na bei ya stima ni kidogo kushinda hapa Kenya. Mtu anaamua anahamisha mradi yake anapeleka kule Tanzania. Inafanya kwamba sisi vijana wetu ndio wanapoteza kazi kwa sababu ya sera za Kasongo. Huyo Kasongo ndio mwenye kuwekea hawa watu ushuru. Si kama housing levy ameweka ingine inaitwa SHA na mambo mengine, inakuwa vigumu wale ambao wanapeana ajira kuandika vijana wetu. Sisi tunataka kusema hivi, wakati ambapo tutachukua uongozi wa taifa hii chini ya miezi 14, kitu ya kwanza ni kukata budget ya State House. Inawezekanaje wewe unabadilisha mabati ya State House kila wiki kwa sababu uko na pesa ya wananchi? Wewe mara ya mwisho ulibadilisha mabati ya nyumba yako ni siku gani? Alafu wanatuambia hawezi kutoa ushuru. Hawa ambao wako hapa wamesoma, wamehitimu na wanajua we can cut public spending na tuweze kuleta afueni kwa watu wetu. Jambo la mwisho, sisi wanalinda mwananchi. Hatutakuwa wale ambao wanatumika kufungulia hiyo paka ambayo mumeiweka kwa kona, dirisha iruke nje. Munanielewa? Tumesema wanalinda mwananchi, hatufungulii Ruto dirisha aruke nje atoroke kwa sababu watu tayari wamemweka kwa kona, si ndio?
Na ndio maana tumesema Mheshimiwa Kang'ata, tutazungumza na viongozi wote katika upinzani ambao wanaamini one term. Tuhakikishe kwamba, kwa sababu hawa ndugu zetu kina Rigiji wakienda peke yao, mimi najua watashinda Ruto, lakini watamshinda saa 8. Sisi wanalinda mwananchi, tukienda peke yetu tutashinda Ruto, lakini tutamshinda saa 8. Lakini wananchi wanatuambia hii kitu wanataka tumalize saa 12 asubuhi. Mlisikia wakati wa kukampeni UDA Kasongo akisema shule itakuwa bure. Saizi shule sio bure. Instead university fee wameongeza. Instead shule ni expensive. Vijana hawana kazi. Hapa Thika peke yake kuna kampuni ngapi? Kuna kampuni ngapi? Vijana wangapi hapa wako na kazi hapo kwa hizo kampuni? Vijana wangapi hawana kazi? Wangapi hawana kazi? Hapa Thika peke yake kampuni ziko mingi, kazi hakuna. Zile zenye ziko pia ushuru iko juu, kampuni hezi endelezwa kwa sababu ya serikali mbovu. Mimi nataka niwaambie siku ya leo tunaongea imara na tunasema imetosha. Imetosha kuona kijana akihangaika na hana kazi. Imetosha kuona mama kama huyu akikuja kutafuta school fee hapa kwa rally na hawezi pata. Imetosha kuona baba wetu ambaye wanaendesha bodaboda hapa nje, ambao wanaenda kwenye mjengo lakini hakuna kazi, hakuna pesa. Akirudi nyumbani hana karo ya shule, akirudi nyumbani hana pesa ya chakula, akirudi nyumbani hana kodi ya nyumba. Ni ungwana si ungwana? Iungwana si ungwana? Kwa hivyo tunasema wangapi wanasema one term? Nione kwa mikono. Kwa sababu mmekuja hapa, najua nyinyi mko watu serious kabisa. Na kwa sababu kazi ya kutoa William Ruto ofisini inahitaji watu serious, nataka mtingize kidole kabisa. Inua kidole yako juu. Inua, tingiza. Hii sio ya nyaro, hii ni ya kusema one term. Thika. Huyu ametuwekea gharama ya maisha ikakuwa juu. Huyu amesababisha mpaka bei ya petroli ikapanda kupitiliza. As if that is not enough, anataka kutuletea Ebola hapa Kenya. Na kwa sababu anatuletea Ebola hapa Kenya, anataka sisi tufe, sio? Na kama anataka sisi tufe, na sisi tunaomba kwamba hiyo Ebola itangulie pale State House. Harambee! Tingiza mwisho kabisa, tingiza. Asante, Mwenyezi Mungu awabariki. This is the happiest day of my life. I've come to Thika, I've seen rallies. Lakini sijaona rally kama hii hapa Thika. Nimekuja hapa na Matiba, tumekuja hapa na Raila, tumekuja hapa na Mwite. Sijaona umati kama huu. Sasa kazi yetu ni kupeleka Kasongo nyumbani. Na mimi kama party leader, mnasikia? Mimi ndio party leader ya ODM Linda Mwananchi. Ile ingine ni debe tupu. Ile ingine ni debe tupu. Ruto, we are sending you home. Ruto, we are sending you home. Kwanza nimeambia huyu rafiki yangu Sifuna wakiwa na Babu na Orengo watafuta wa Munyoro. Si ndio? Watafuta nani? Mimi hakuna kitu nataka. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria
bono na bokonyori bagaria bene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitire namba yaitu yobonchoria 0788 66 66 62. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwegwa migirio chisemi nobosemya igiri y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokomerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete nterangete amaraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe tose mogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile tsukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomuro bere oboremi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomuro bere oboremi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomugusi mwancho muligereri Yensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na konyara kobaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Yensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabune chana kuru mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemo nontonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare koba gakuigwa asenchira enkeranu aiga omwancho muligereria segeta senigia Soko TV no gotuchi koba to gokora ige korugeito tonyare koba to gokora asenchira benerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyare koba to gokorareria okorari kwanya gosira asenchira benerete Soko TV oboroso bwomugusi Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitanya chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya eye Yensoko TV oboroso bumugusi Karibu na ino mwanchomo rigere mambia yabono chide kanisa na gure chinsa isano chabono mambia ime Soko TV boroso bo mugusi murobero yega kwetero bini sensemo yende kingese kende ya kabira soko soa ko rigere ya bwatikene ne chikosorie mambia yabono na ime studio tinde nchebweka na kire byamba yari bagabara gusogirige mambia yabono kurabunto soe ase enkwane ite mambia yabono aso ko rigere na kumurikira aya bwatikene ne chikosorie na mono sege kombe kya World Cup aso mwaka bwe Chile fuibere 25 na rimo kurumo chakano litkori yaringeria Alhamis wekera lero igana bwego ase turuchi na ralia abirga kwene kiwana gokorekana ase obwagari tiango barara kwani mambia bono tugochaka kurase ensemo yoko boko kwane gukolio yani na rubekire katikati ase elia lero nainde na aliete iragete nagana iriko yeikirania kolende ntocha baadaye Wakire Ismail wakire
Umoncho murigereria bwen Soko Television na gusukiri nande mambi abona ikabwakire ngagetenga nchira ikansa chiri cha lunch bado toreke mambi nande tugerera sentu ndayenda koba anne mono asense moyo chigosoli chikoba agare mono nande kerto kurigeria se ngakiriga ya World Cup ntwanyara koba tokora season ya 2025-2026 as twanyara koba tokonyora se nobna chi champions nabona igato soira se World Cup as main lito tete go focus nchebune fani ya France, Portugal and Senegal kabana into erindo tunyara koba kwera mangi gore ya World Cup ncheni ngonkolo kwa Maureen Siango niko ganire kobe fan ye timu ya mona kyo koba mutiotere wichi timu ange isato ga kichoreke mu omancho muri kenena na bogotwara chitimu chonse chichire World Cup na bogochi support twatebanga ase World Cup gentonkeri kera attached na timu yao hapo konyora buna bona iga Bruno Fernandes no are Portugal Ivory Coast ne bwate my one and only Amadialo igo bana tobwate msimamo na bogo support ye player ya wewe wacha chorete chitimu chirekera onkoligereria na asaba kosoli be timu ya Manchester United ya sebale abuno ndo uchi ukare gotara na bara kogenda aba Arsenal barabutinda amanyana sensemo yabo na haraliaya kolende tiangara arato kwani umwancho murigereria wigita senigia Soko TV na ukwani ruyanga bwakire buya asa marita bakondoka Frank Mugambi nigo ngukwarigania se mambi abono tuchikurigereria aya korekana kurwa se ebiti ao anene mono World Cup nero turuche era semesa yaito igobono nero turache ko amone focus yenene ase litukeriria rero tutogote karibu ase obwango mono monganchira ndaraba chiki by the way nonye twakorete league igoro ntwa confirmeretie au sevalia fan cha Arsenal ntia mbaba twago confirmeri gwana mani ali segitikirikia nyayo na ki tariba ko soliboka tariba ko soliboka bali barazi chisi chiri cha England na do that na bomanyete ko soli na bomanyete go koleto bubwinka but chifans na batyo terebe timu ya Manchester United asegitikirikia nyayo litukoli igoro bakorona Eric Omonde isato ase ibere abuna wabona Lende Morini akora arachakire mambia yabono na nyone na mashabiki balinse uyo no mwana Arsenal by the way igota ko ngaina taikaga igasembe achake kwebacha Motambe I don't know why kirenga na ikira setup ya Soko it's either I'm with an Arsenal fan go say Arsenal fan either an Arsenal fan or an Arsenal fan lakini wiko ya mwa babo wikebe Arsenal it's either Arsenal go say Arsenal maete tuabire togo tuara live rivals ase keketambe fans apart from chitimu echimanu na Arsenal ase chinse ase EPL go tuara rivals na into fans akanchera ngalo togo chitwe feel twate Manu mba gotonya Arsenal ba Manu mba gotonya na into ate Arsenal negentegeke but finally the result here in 3-2 it's the result here bete return leg here EPL ya Arsenal versus Manchester United gari sigetika Emirates Stadium tu abagete 3-2 nyote goliyo mwerio ya kunya ekahera 3-2 iko maana yeye arengenga tuari ko bayirorera ko boro kinga we can do it man kwaralire intubu na Manchester United fans atupendi mdomo mingi na hata iganya next season tukibeba Premier League ndio mtajua tunajua kuongea man Okoba at first kero kurigeria gosori ye igoro walipewa penalty hawajui hawajiwezi ya penalty yare ngoro bagatukute yare gochikoba konya tumako ganda keriki extra time ekinera kombe kiyare ngetaninga nega ntoge kyogo chesa tu kombe kiyare ngoro abantu bari gochiko win kwarori barabu twateba nga maybe onye gotete kuba bekare na kende Jones kebeke ime trophy mba konyara gokenyora okay igo Arsenal bado mfunge tu mdomo abago oyo ganiria kire na mbe ya moni ngo oyo lega iga oyo yere already mukire tikira mukire ti okoba how can you tell me you are a champion otawa Champions League that's what makes you a champion you don't have Champions League na rengo to yorenga you are a champion how now ai champion kwa nango okay oyo minto gwa kwanire buya at least umanyete as a football ebinto mbire tokoroka buna personal opinion and perspectives ekibona kwana ne kerikere birangere biaye talinga na berigo it's not necessary like that asengi chono nyenche na bompunko twara opinion chiane nsaye ko kwana kelimanyete concerning Arsenal against Manchester United so whatever that area kwanire entitingo mubeka nga mboba kwana
But I'm being factual. No, mbuya I'm factual. Na ekero tuguchaka kurigereria nene mono maybe as a rival ya chakirite as Arsenal na Manchester United ase nginjo se gotema kurigereria nonye nense ngima na bogotema koranga chitimu echibere na chichibwata mashabiki amangi igo bono followers ya chitimu echibere na bekunyarikana erete rivalry okegero iso kurigereria korumaga chitimu chiabere chikobwana nonye nebikombe Chelsea the other time yabwete Champions League Man City yabere gekobwa Premier League gocha but you can learning from the way even the celebration of these trophies chiabere chikokorekana na bukonyara komanyanga na bukurigeria manyanga ya mashabiki ara mangi recently some 1 month ago Arsenal yabete gekobwa kombe ya Premier League actually Nairobi gantu abete toko babuna umurembe no bete gukubura CBD ayina engone kangwa no kubura ko marembe sino guturubanya umucyo yega tikwa lengi guturubanya umucye asengenjo ondeta iberetwe ondeta ruaniri ya lenge just a celebration ya lengi ngiya kiro umuntu agakora akagenda buo and actually I was very impressed asengenjo nga noiso konyora a gathering y'abantu bangana buna bali bonsipi lakini tuigunga kende kebigi yakorekanire iye gukworokinga obomomboro aso mupira okay yebono hase mambia bono gotigana nayo hayinigo yaringa ase omuchakano kubeka oburoso nigo tukurire yabwatikene na World Cup yo mwaka oyega gwechile fuibera 2025 na remand of course World Cup yo mwaka ori gwechile fuibera 2022 nigo yakorekanete ase enseri ya Qatar and of course World Cup ya chakita stariki charinga 20 muchenye 10 rimo gweka stariki 15 na isato muchenye 12 aso mwaka gwechile fuibera 2022 na bona se omwaka oyega World Cup bono kare kokoseri for the first time tuarorire World Cup we kare kokorekana ase chinse isa tuntubwatense ya United States of America tubwate Canada amona Mexico abona otoguchakira irine mambia yabona nyone no kurigereria na World Cup iri taratwara of course mbare bari barochena nebwato munguso mbare barochena nebwate munguso no nyine nchira yabire promoted gocha World Cup umatia matukamageka kero kwari kuna World Cup of course na kwari ku impact you na ekene ye World Cup inga kia World Cup ya ikire na kero yo monyo nebirengere byaye nigo byari go shift rimo lyoka kerekemo focus ya kero yo mo yabana ye World Cup na World Cup ya rekoba gekubwati but for the first time no koligereria na nga itorboniga na bono abuno otole because ekekere mesa nekera semesa to kunyara kogekana Irene Morin litangani kabisa nchake na chigo pena games chikavuna chiabete gose celebration yo ko chaka chigo sori chika kero ko rigereri ase chigo sori chika chenya to kwa chikoiro that's not the best place okoba kero ko rigereri ebinte binge byanyari kwa bigo korekana at first to rigereri goro yo mo FIFA liore ko enda gochiko ref game akanyara koba kago tangu akaira ni omo Somalia ori okoba yamangana politics okolireki otangiru uiranire igento gya kabere koligerelinga umuntu chire gochiesa nabwata chi judges chiayo uyo ngukwanira Thomas Partey kurugana igota chiko chiesera team ya national team ya ko babwate kerekeki abwate judges echinchi manyekanete ingi ata ko bala odaga nda chiese ine se ya ko represent airane agenda ne chi judges chiaye number 3 ingi yeko gera fans bande bakani uko genda go celebrate igonda ateba se igento keragerenga igento kigo se igento kianyari ko bayiko bankoreto monguso ekobwati naso ukebeka igo se anseme yubairete igo bayani banyarte ko babako Trump ko chaka koranga niga egekombe kikenga buna ngani Trump Cup ndate bandake okobenjera go chaka kerane njera go chaka treat ebinte nchere binto bikoran that is why taratwara hype ilia ebuna ego chiaba World Cup yeah anseme yago Frank emambia yabona kero kubeka ninyone World Cup chiabere chigweta and of course World Cup yange mono ne yiga ya Qatar enchira yabetike okorekana gocha na bugekero kubeka ni yiga no nyelire litukerikale ne ria kalenga ne ria kane ria kane gocha of course ndroche ase twekere gwikira voni gekero go compare chinseme chikebere kulingana na inche kerongo tema kuligireria anene mono World Cup yo mwaka oyo amu kwariga ni yabetege koegwa ntogoteba buna neiro kwariga ni gukorokobe batirende bintu mbiro konyora bigocha byaswana gati byamba koro kyanga obomomboyo
anene mono kerogotema kurigiriria ebintu mbire bigocha byareta abantu amo na bachiba tuare different issues different grievances lakini ebintu mbire okonyora bigocha byareta abantu amo buno mupira lakini bone kerogotema kurigiriria ense ya America ngo yambete koro kibichembe asingencho asiji inseji sato chiariganitia World Cup yense ya Canada ense ya America moneri ya gatatu naki elie Mexico kuna chire sato Mexico Canada na USA na boko nyara kumanyanga USA netemete koro kia uko anchirira gite na ande mono ko major on political issues buna bone kerogotema kurigiriria timu buna Iran nonye naba gosori baye bukamba nyori gasie ngo musana kwenyorera libaga yukali gochigo somu chioria igomba bete na baruba konyori bitango talia bachesaji buka paka nonye na mashabiki yabo igobono okonyoranga ase amangana y'umupira tabwenere tiko ba associated na mangana political differences lakini bono okonyoranga Trump nga singing America ne superpower they have the powers of controlling everything of which ekio getabwenere tikoro kigwa so mupira asengenjo mupira no yokoreta abantamo no nyimwa itanite moche mogosoriamo actually se kurige buna World Cup ya korekanite ya 2018 gocha buna bono actually buna World Cup kurende Argentina ya betege koira ngoroje World Cup buna ya bwate umungusore nko monene side lakini bono ise kurigiririe nande konyoranga egento ngere tokoroka time difference okonyora chinse chirie kabekire guchiesaria okonyora abantu gaige ntwe toraire saa 5 saa 7 mpaka okonyora igemu guchies chinse 10 nemo bono chinse chino to konyoranga abantu mbabwatu mungusori buguisaransa okanye gemu chikuchies saa 9 ya butuko turuchi bono okonyora oganiri koraro boke ogende mirimo bono konyora umuntu agotebanga tiganda hare mambi chindigiriria highlights bono konyoranga goitera time difference yenero amo na marigania ya America ya chiete kaoro kibichembe bono konyoranga mungsori tuyo asengencho bomo bolinga kuikatobe tuchiese 2020 tini chata egere mangana linda manyako babuya igobono konyoranga mangana buna ya time difference political differences koletu asa mangana yo mupira na beko ba issues that is why World Cup yenjengo tebetara twaro mungusa bunoria twakagere twali asense mwende morine kara tokolireria na sentule ntangani toro chitimu chakine tigwe kamera ngene na isano na isato na bwege kara okolireria egeka keria World Cup iganire gucheswa na ndetoroche for the first time boigo nigo inka kekira ndo chikira chege bakagesuke tigo chimotwake and of course kara tocha kara sense me chitimu gukiniwa paka chata chiri 48 egitanya korora kwetera se chenche chiga maybe amonchera liga abereka kwarekana se round yega se World Cup yega nki kira chikoro kigose nkibona kira chikwirera guchimutweka gitara chikoro number one, it's a good picture as a comment achi number se chiga so that at least chitimu buna tote buna kurakao yago sare tiritukore igoro na Germany na barabu ejinense nero etanya konyorebe opportunity buneyo like it's a good moment nonye kwaru chaba sekanonya bakiru lakini it's that feeling naye wekire kwago soiri kwarorire nande kwabekiru among the chitimu chiriche ko barang da se World Cup yu koba around top 10 nande egento kende nda kwanere ase ko include chitimu chiga 48 it's a good move okoba at least ndobwate egento yokorukunga engagement ogo explore konacha talents the same way ndatepenga there's someone somewhere wikaransete gose agent neroro gose omuntu naroro okora scouting bonega buna World Cup egenderete nabokonyora buna bono tote for example a game ya Portugal ngochi eswere na Senegal players bako Senegal gomera na bali na Ronaldo a goat komera na bali na the goat na kera bakomera na the goat bako gosoriamo it will be a different feeling umuntu kwanya ariko bako for a long goat rero ngo churi ko gosori nere and then at that moment naboko nyara ko bako ligeringa performance yo mogosori yo mukuru ase timu ya Senegal na beko nyara ko bako kolete egento gete ko rotate kusaga conversation gete ase online koinga maybe yakoraga ntaga sinene nkwaro chobuna ase timu ya gosoreti Netherlands ase game yabo nonye banyate ko bago genda makali ege mwiyale nge kongsana na Japan kero kurigeri players ba Japan
watatesa sana. Japan nginyorete ilikuwa 2018 ama 2018 bagete Spain 2-1. Yuko watasumbua sana. No yabachite go draw. Yani mbama itunango chiesa. Nande uko barige nabanta abainga. Kero korigereri the way bache seta go sorry, it's like they have to play, they have to win. Onye nuko win. Nande they have time. Mbama mbaliko taka go focus nga go senge game ya chakiri. Para bama ithinga ni aba 90 tuko na time. Kwaro chenchera banya to bagwetoma. Yona kingote aba chinse chinde. Chianyo ate opportunity yo kunyara kobaki. Chikunyara gwetoma. Akero korigereria kere timu go chaka kworo kingangu etomere, it's a good move. Kero korigereria chinse chigo chaka go participate ne chinse chinde, it's a good move to tebe no netabanga go say sense mo chigo sorry. Politically bekwende bonere go create kwarare. And then kero korigereria timu chika chiachete go chigo participate, some of the teams or say most of the teams nchiro chitanya go koraki, chitanya go ikasa chi stage ejo. Ine opening giga, and at least next time nande chiko nyagoska it will be something good. Yeah. Asegen tukende ga Frank ga koror kana so World Cup yiga no koligera sense media biti of course kiraboni ga nense media abange bachakire ko gokirana ine burensi ya Kenya ka ntwike asanga buna ayiga because ikarugurire biti bi almost 16 ekarugurire tiege tangani ikarugurire tigia Atlanta Stadium kigotoka United States of America gekobogoria 67,382 wenyure meyense yetio ya Kenya getiekere n'abantu barenga gekoimokia ekega gekomuka 67,382 and then egetigia kabregia korko na Dallas Stadium egekobori capacity ya 70,122 igo libaga lyogo chense tokandira tokotira lyoka tokogenda egetikendi gekoko na BC Place Vancouver ekegekoro capacity ya 48,821 and of course nekara tokana go Mexico moino alafu tubadege kuna Boston Stadium especially as ebitie bibia US ndo chibira bibia bikarota chira 60 go chigoro ekekere 63,815 egetigia Guadalajara Stadium gebwata 44,333 Mexico City Stadium gekoboria 72,766 Miami Stadium gebwata 64,091 Monterrey Stadium 50,000 alafu Houston Stadium bara kego toka United States of America kego bori 68,000 kogo cha Kansas City Stadium 67,000 gogo cha Los Angeles Stadium 69,650 Philadelphia Stadium bada abu Marekani kego bori 65,800 New Jersey Stadium ekebona gekare 78,576 Toronto Stadium 44,000 kogo cha Seattle Stadium 65,000 gocha San Francisco Bay Area Stadium 69,000 abrega TBT bigo tumekwa nebiti bira around up to around 16 stadiums bigo tumeko nekero kubirigereria nebiti ekero kubiri nebye chinse ekichinde nebibire 40-50 lakini biribire imeyense ya Marekani Beyonce ibitajite 60,000 and above. Not even 61,000, 63,000. We wete kama karkuboli up to around 70,000. Na bona abuke ko tobeka nyone na se e budget nyone infrastructure institute ya Kenya kwa rutia sense meri chigo sorry. E budget ya some to asomu akoyo niko yari around 25.2 billion na nere go chikwenda sense meri ya chigo sorry ne. Inere besa bona to chakwa tegemea so that maybe we improve nyone ne BTB ito besa ndinga ne kwenda Sichi Academy lakini majorly no focus as BTB biga Frank. Bigo tumekwa ekero turachikuligiriria nene mone semo ibitie bigo chigo tumekwa se amamiliria ya World Cup yo mwaka oyo nabo kunyara korra buna chinse nchiro chiagendereire anene mono nandi chiabeire chigo sponsor amangana sports ekero kote makuligiriria ekero konyore nse buna ya America bwate biti saidi ya bitano bibwate capacity yo kubugoria abantu saidi ya 60,000 iye gogote inga iye nense yebangete mono nande eteli bagali nene chi talents asingencho chi talent inchiresika lakini bone kero konyoranga nonye nense nyene teri recognize this talent na boko nyoranga abababwati chi talent ichinjiri guchi chiba konye kende amo nonye nense teri guchi go fight kai any way korwa si talent yeji and that is why ekero kuligiri mamirani ando sitali ayo mupiroka usikuligiri nonye na athletics nini kero bigo korekana
konyoruringa uisikurigiri no ene chinse chiri chikubwa chi gold medals nabo konyoranga America neri kuchiatangana si gold medals chinyinga sama mirania mange no na ya athletics yigine eye gukorokinga eyinense ete sports ribagali nene to explore more on talents asingenjo chi talents inchiro echichibwenerete koena nuribaga na ndimo be sponsored mo be supported riegere mokonye no nyenensi yaino ikubona America it's a good show and I think no nyenensi ya Kenya konya kolaniera a few things from asichinse chiri chabere chikogendera. That is why akarukuligere no nyambono tubwate construction yege tikia Talanta Stadium ikikegenderete bone ikiba kurukanga na kya Raila Odinga. Ikobono okuligiriringa inenchire ya mwe serikali egweswanania eriegere enyare go sponsor chi talents yeji. Asingencho worldwide actually talents are there and that is why even na ino mwaka oyo bamegeti World Cup ye kama ekaba more different kurwa se jijinde koena nama baga ase chitimu chinyinge koreta chitimu emeronge ne etane naisato chiga chigoswa iyi go korokinga football is growing na kero football ye ku grow chi talents inchiro chinyinge abantu bawenderete okoraki ku expose na nchira territory nyale ku expose these talents onye ndori konyora libaga and that is why World Cup organizers ba currency bakarabuna tikateme koena nama bagango asi buna banya bagete asinginji sukuligiria naro nate meta kuligiria ngaranga kurua sense mo ya Europe nero eire libagali nene chitimu chinyinga actually chitimu ange komina isanemo achi ko representance ya Europe as World Cup we tumanye ko cha Africa naro chichiri chitimu kyanda ine actually ya kabira alafu Asia chitimu isana isatu gocha iko pakense ya not ense ya Asia chitimu 8 alafu South America chitimu ange isanemo ikobone yigo korokinga umupira no nyena Africa ngukinole and the talent sinchiroro chibwenerete koe gulibaga egere chikine ikobona ekero konyoranga giserikali gisigutwara strategy chire chingia nabo konyoranga talents yeji nchiri uchi gokonya ase abagosolibuka nkoire no nyenensi gisifa senginjo no nyenensi yaito ya Kenya asensengima uise kogenda kwa nte muntu ndebwensinga Kenya okurwa maita no muntu kuminyoka no nyituma iti kuminyoka amanyetenga aino ikuru enseri bwate biego byaki bya athletics igo norulinga pride nero konyora mokonyora ekeruguri ribunense muyu mupira chitimu nchiro chiabiri chiko kolibuya ensebune ya Brazil ensebune ya Germany ensebune ya Portugal chiabiri chiko kolibuya so mupira igo konyorulinga pride nero na pride yeye gocha bagali moko kurwa serikali sponsorship yegere mo explore talent ya konya ense amonaba agosoli ne karato kuliria oroche budget tubwatene ya 25.2 na ile budget tutegemeta se wizara ya agosoli ekorekerekemo and of course ganchankira aliyo muraibwense abegete ye keganire kogendera komentua enengo gekurukwa na infrastructure fund kiganchikero kirigo chimweno of course kane goikirania magacho nubwagachwe bintu agochakira chipara chi stadium and all that kanto ikegose tochikubwekana echiga sebona na chire chikororkana na koliriga kwagokirana abamba bwata magacho kienie kiaboliense yagenderete asenchire rengie first link tebenga antu una Kenya asense mochiko sorry utambe nkwana ande ngirora ntutigarite maiga sana. There's no way toraga ni toikare onye ndogo chaka ko invest other countries for invested ya sense mochiko sorry talent is paying. That is why okorigereri omogosori koru ase ense ya Kenya okonyararia chakira ko libu yayiga oiru nense ngao ngwaroche omogosori yigo Murang'a Seal King Joe Wadera nabanya tari baga nera kaende timurili yakaenda Jamus, which means you are South Sudan kero kuligereria chitimu echiga talinga barabumba bwati bagosoli babororo neli balinga Kenya gaige talent nero lakini bameti ko koraki bameti ko tumeka talent
bame kubwata bakora poaching ebairo mogosori kurwa since ya Kenya igo ntubuna aba Kenya there is a way tubwanta go koraki kwebanga kero kurigereri in one way yogotanga we are prepared which I say AFCON that ebandake AFCON you acha tuifike but next year amangana nkobale 2027 yaikire ngwa ruchimba kidili ya ngwa yo wakana 3 billion chini na kingo taibona iganto bwate a very tough was stiff road ahead okoba was 2027 AFCON 2027 election no chimno mwako yogo chakoba igo nkagirete maybe go to make strategy eliyo go chotaka konywa nande chikura maybe no ara chiko tanga tikanko ngento gete but bona iga main linda tebegeti bwate matumaini ali yogo chiko nyara koba ko kwerende AFCON akoba last time karo ya ringi ngaki ya chan ebiti bibere mbyo miete nyayo na kasarani bikaumia sana kertorigire tiketi ya Atalanta kere almost wikirani amgani ya AFCON buhungu metegia chagite kare sana kirigia Kakamega lakini gwikira rero bado lakini gote ebiti ebiga pao gesikia keigo kiatimoka ikiagusi imwe abekire twebesari billion lakini gote ebiti ebiga boniga no it doesn't matter about chibesa chibesa chigana bongo chankwa na bongo teba na bongo kwa na gaiga se camera na ile Ishmael 100,000 lakini nchira se budget abuna olibo bona ama teba se kucha koye make yerukurwa eso assessment yao it's not 1+1 chibesa chiga goikanga kisabu nga ingo chiruskwa sama yako kwa okwana na kokore gento it's two different things if we could kokore gento kelinga twakwana nande twakolire it will be something else kero kurigereria president kera regoso na ererete binte binge na kwanete nitafanya hii kwanya kwa hiyo squeeze kao kwani ndio kurunga bottom up ngia tari ko kwana nande kina kiageta ka so bottom up lakini ko taiko kwana koli na ko make something into place there's a very big Singapore lere kana ande enkwani ya kero kuyerireria rade achakira ko kiana igo bana bere igo sabari na re UAU but for me I don't have any much hopes nene Kenya qualify as a World Cup nothing that moment ndarenge team yense ya Kenya yakire team ya Senegal that is when that enga team ya move from one step to another step yani yogo chaka koro kinga they can participate in chinsa chinde but go chaka kote abanga Senegal mbara bwa ranking erigora se Africa na kero kuligereri they are the champions of AFCON kero kuligereri nonya ne kero babwete kombe kinonye moruko bagetagete there is no way kina kelina bakina ikina na kagenda bosio ngwa korete parade ngwa etwega kombe ulisherekea ukawin kwarolire na kumusana kuirana na ba change history bari kenga Morocco at first celebration kero motanda o maitenga ngobwete Senegal ne banga no nde bwensi no mobori bonekana bakwateinga at first umuntu ko mobori kwatei Senegal ebwateke kombe maraba bwete lakini ekinankero lakini ngwigwete bari champion Senegal so if Kenya can beat Senegal that is when that Kenya mbare step ahead go very much prepared and then kero kurigereri on to selection ya wose oyero tendete team ya Harambee Stars there is a way team I think strategic go say njera kiago tumeka konyora players abaiga korange okoba nkero kurigereri we want something known as pure talents pure talents na se pure talents chiga ntota itimari tanga ngosorigete na kare team mekara segete ngosorigete na kara team asegete no we want pure talents kero kurigeria abagosori abange ase eligiga ya Sport Pesa League ya era abagosori abange walijituma sana na kero kurigeria ase squad players abomba hiyo it's so frustrating alafu kanyoma yago ikale akero kurigeria mbatu ararende chi friendly chirichia werende chi bakagosori na Lesotho at first tekababere gasengongo lakini return leg walimanage wakashinda ilikuwa 5-1 na first tekaba 1-1 ilikuwa draw igo which means inga no nyanigo at least rende bate metekola na kekoru eri draw eri 1-1 gocha 5-1 but we won't be at that same point toko tebanga ntochwa kora kinto chukonyara kwa togo boost chi talent tikatori chi talent bune chigachia young players aseligega Sports Pesa League tokwa nere Humphrey Aroko tokwa nere Wangaya players buna kutokwa nere Mkeli Madada buna Madada na nyorete kola pase timu ega lakini uliona kiparticipate no what reason no imokyomo gosori ko ruhaiga omoira ali touch ko participate it's a pure talent you are wasting ngoma westore iko bone genteke nena kwarore the same way kwa yenya reko bachikoro kigose enjera rumors chire nga omogosori Humphrey Oroko
ngonyora ready yoko gendarari isko yensi iko that's not the thing. We don't want that to happen. If onye konya toko toko manage, let's manage our own players. Mugoso ritako ikaliria anya reko baka go shine yake go tago tokonya ntuna Kenya kwanya ruchiro kwanya chinze chingao. Okay. Yeah. Ase ugo chaka koligera lina ki chikosori chigachabere chikosori wa omwanchu mo ligera litkoria Alhamisa tariki 10 timu ya Mexico na South Africa na buba igorete ahiga Frank kiria akorega taiga South Africa bakatema gweto masana nelietandire gaiga aba South Africa and of course babwate lieta liri bamanyika na liri of course game yeka era 2-0 ne red card nchiri cyarenga iga chinyinge sana engaki tokogenda ase omutimoko omoke kurabuto kwirana tumayo koragente kike tumayo kwandira ukwandira ayayiga onsia aimambia ya bono na ase omurubiro yiga mambia bono mwanchumo lire niko korete gocha sore amo ne university yatangaza abo batemirubiro au asensemeria ya masomo kurwa ase chikosi chiria cha masters na boigomba bwata asensemeria ya doctorate mbawata chikosi ase chikosi cha diploma degree na boigomkwana na bara mwegerio ase SMO elia yemenwa au buna egesongo ntubwata French Germany amone menwende menge bunoligirete ase TV yago chinamba no chirega buna boko bakira wetera ase nambende yonsi ose obarikireri uko wetera ase email iyo yorogete ase TV yage mambia bono gose obatara ase website yabo ya www.tangaza.ac.ke tirane nyu ase nyuma yoka oswaso mutumoko kana kolire ya rasi chire mambia bono kurabo tose chake koligeria na kichigo sari chiga chiabere chigo korekana kororiti koriria ria Thursday wekera rerega na boigo echirache kubugatia tukuchuchakane timu osego sari gatia Mexico amo na South Africa. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi magega ya television ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwato kuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 obulimira bwesiro yobunda bwense kolere talinchira ndio sura krobolemi obiyoke enyoreri bagaria bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia egerio bulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara bakonya kuyanganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile siku ya Jumanne chinsa ni bere chamoro ba wika chinsa isato asobolemi oboremi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomro buri boboremi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bwumugusi mwanchu muligereri Nsoko TV egeta senambeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na konyara kobaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwanchu muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinsemo bune chana kuru mwanchu muligereri elitonyara kwa batopo wa omugusiyora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemo nontonyara kwa batogo so sichinsemo Childoret no mugusiyore sichinsemo Childoret nera nyara kwa koigwewa
mwancho muligeli tunyare ko batoko genda ase bali barasa masamba tuna chinsemo chia molo aliaso mugusi yale emuletie tunyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bagako ibwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagako ibwegwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligeli asegeta seni ya Soko TV no gotuchi ko batogokora igekuru gyaito tunyare ko batogekora asenchera bwenerete mwancho muligeli aiga ntokorera ibina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligeli tunyare ko batogokoreria okorari kwanya gusira asenchera ebwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi Mrna nabali bechinguru Erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chiense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke na kige kos Kiamesa Yamangana Maya Eye nen Soko TV Oboroso Bumugusi Karibu nendo mwanchomo rigereria mambia ya bono ase ugokwandira na ko rigereria ayabwatikana ichigo sorry toko chakanego sorry ya Mexico amo na South Africa Frank nigo twatenenera sorry ego sorry ntangani goigo yabwate red card ibere ego sorry ntangani red card kwanza chikaikaisa te South Africa ibere na Mexico AM ikinda kwanire concerning game actually game ine ngia ya renge lakini bone kerogote makurigiriria discipline ya bagosori nerira benga jarenge sake asinge ncho keroko nyore game ya mo red card chiko no bakaisato ina bego goteinga discipline asa bagosori aba jarenge yerense mono asinge ncho number 1 kerori getiga ali egento okwa avoid ni mistakes tiriora nyare ku avoid chiragere onyore some penalties buna ko egwe red card yo so kibwe ekero kwa egwe red card igoma ete kwa retro bore mase timu yao ese ngichiko bono bachire koirana kuchiesa bali less ne timu yende mo kuchiesa nero igoma ekero kote mukurigiriria buna okay e timu ya Mexico ne timu ingia ndoko nyandarate ne timu ingia ne timu ya riganiti amo no South Africa singencho no nero yabiri yabete ke kwarigania amamirania ya World Cup umwaka orengo 2010 bana yeah I think 2010 yarenge kera World Cup ya bete kucheza wale South Africa iko bono chi timu echi teringa ne chi timu chire chingania sama amirania ya batamanye tinga inkikega neri kokorekana kurwa sebali lakini okonyoranga ekero discipline ya iranirensa saba gosori nario okonyora ebintu bune bigo korekana asinge nchama amirania na amirania manne nekene kombe giensengima igo ekero konyora nonye nayo ku participate go sense ya go participate nguigure buya kwanyoranga no bwate nonya no ri motivated lakini bona ekero konyoranga kwachire gukora unnecessary mistakes chikogera ko science yao bono buna bono South Africa ekanyora gwa kuchigori ibere bosa amonensi ya Mexico nabo konyoranga ine enchire ya mo yuko borwa gwe discipline ase etimu iyo igobona nene mona ase management amona officiating officers be timu iyo mbabwana ite kurigirira mono ase ngenjese ko genderanga nandi next game mbanyore red yende igobona nabe egende kina bokonyoranga gikuba hit sana ase ngenje kero konyora omogosori coach yago choranga tiganko be ko be first 11 yo chake igona manyitenga you are the best abwate pono the best yo yabwate komona konyoranga nayo guchiko commit unnecessary mistakes chiagera kwa kosi problem yo goseri ukurugeti ande bone red card yo manyitege guchiko kolina chige mwisato chige mwejisato na bora nyore nonye konya ba cold guchesa nonye group stages yeye komo gosori yo red card yatarairana igo turu chinga tara konya nsi yae igo bono nere buja ba gosori baligiriri mono discipline na ko avoid unnecessary mistakes asegeti kuragere
coach kubarete mechando Maurini abange bagatebana South Africa nigo yachite no Africa ase kosoriria entangani no mu Africa no muntu gutumeka chinguru sana libaga gutumeka eke wakia bia na skills usubo manyiboria abwate. At first I was that happy kurigerere the way and same go say Africa but turn it up go support Mexico kwarore because nonya yarenge nga namangana politics but there is something remember babwenta ko lan babwenta ko tuara rapo erengia na ba Kenya sema babwenta ko tuara rapo erengia na ba koraki nechi neighbors chiabo fellow Africans bono ekine gento kiamana babwenta kuligeri nonya bachakete ko complain babo bafana naro chiba complain sana nga mpake goalkeeper nga mono ba Africa bande ba uncho kire balinge against barabu balinge mega ya Mexico. Yeah, it's allowed in football, it's allowed. Muntu naboko nyara ko bogo chora ningo utagetabwe na kero kurigeria sego story yo ndate bandake bachite na feelings bakaira egento kelinga mbaka gento kusemba chiko ba punish that match usena ande balus game weyu ande balu kuchesa bametenga na kinga we are playing against the world the same way kuchiko ngabunasa na balu kuna batanga we are playing Champions League batanga we are playing against the world na balu mbama itenga akobamba my all Africans barika against them because ye tabiyabo igo sego sori yiga bari gochesa na feelings serinde koro kinga they can win so that bato frustrate but it never happened na kero kurigeria se team ya Mexico walijaribu sana na players abangemba bwente kulan one thing ndate bebona iga na nyara ko bayingo discover ase ubotko bwalero ndatebe kyo rigerie go sori ya Netherlands and Japan Nernarie the first team buna tuachagete World Cup yago sori game ngima without any card no nyene yellow card yellow card ikomba bwante kuligeri the way team yibariki bare responsible enchera bare disciplined other teams babwanta kolan korwa se team it's the first team na rigeri the entire match and the game ikwa ikoligeri no ne draw it was a dramatic draw akoba ne design iri bachite konyore egori ga yo go equalize yaringe mpaka edeka ya 89 bono se 90 mpaka mego cha go equalize mpaka ikitutu kero kurigereri they were that disciplined, they played a nice game because most of the teams as a World Cup mabwanta kurigereri nonya gwachira aliko sorry there's something you need to steal from your colleague as a colleague yago kero kurigereri yako rege ntogetekerekia you need to steal that okore unagokora so that onya aliko bakokora ki kwementa gosegosuka bose ndorenda gali kuchikokora ki win by force but we are going to learn ekina kinda teba sikuruchi team se chika chinde aserit Korea Ijumaa timu ya South Africa ase group area A bakagosori na Czech Republic begasoka 2-1 Canada bagosora na Bosnia na ere gasoka 1-1 ase group area B Saturday stariki 13 USA mbachesa na Paraguay gasoka 4-1 Qatar na Switzerland group area ya B alafu group C Brazil egasoke draw na Morocco nege mwende ya trachi kwandira sobwango mono egatia Brazil na Morocco because nege myarokanti ko banere enkongwake rit Korea igoro Sunday timu ya Haiti mbago soretie amo na Scotland ase group area ya C ase semeiga ya Haiti abange bari ko bolina na konye Haiti etabwa kyo molembe ebwate chibura buru yani enseri okolire na tebwa kya sekorwa na segochia lakini ola tena mupira mbama hivi no nyene mupira na beko ba lakini bado konyora ya World Cup yebono how comes enze ya Kenya na rebwate resources echiga chionsi pila kine tichi tikoswa Australia bakakosori na Turkey Australia bakakataki chigoli bera seyemo Germany na Curacao 7-1 Netherlands bakakosori na Japan nero eyo ya chete kagenda 2-2 eye kurukwana nero Ivory Coast bakachake byake gima kurwa sorgongo rwa Africa asebanyara tubo bwiwe golia yemo ne bagete timu area Ecuador ase group area E group F Sweden amona Tunisia Tunisia niyo yage tuwe chigoli sano ase ejemo ekerokeria togo chakanense egosori ntangani regaiga Morin negosori gati ya Brazil Morocco kurwa buno kwanere egosori gati ya Germany na Curacao ya Netherlands na Japan kwaye kwanira igabo alafu Ivory Coast yachagete byake gima kurwa muntu chikokorera tuchakera se egosori ya Brazil na Morocco eiga se group C karoko ya se group C eiga tobwate team abuna Scotland Haiti Morocco ina Brazil karoko ya team eiga ya Brazil yani
ndatebe nga deserve to gutwara game i draw because kero korigereria the way we say the squad we say the players bara set team ya Brazil deserve to gutwara draw iga no ko baya magosa iyo makocha how can a coach play CDM ibera the same game and they also have what experience you Bruno Guimares na Casemiro Carlos it's so difficult abantu bana bega gocho ko win a game na kero korigeri korwa nsensemo ya Morocco babu ataka player gete just 19 years midfielder ne player akabatesa sana akibono kero korigeri ase ensemege ntokiare nya to ko beko ni Brazil nse number 1 na se squad ya chagete ase selection ya squad ndobwate ase forward ndobwate abantu baba Hendrik ndobwate no enkunya no aliko chake gosori eyu kero kurigere chiza chiri achete koletu na aretete tension gete ase gosori eyu ege muye kamanyara ko ba lively kero kurigere omogosoria Igor Thiago mokwanere Igor Thiago nanya to kobaga gosiri chance chininga ase gosori eyu Igor Thiago kero kurigere ase selection yeri kero areko kora chikola puchiae I think if I was the coach I could maybe rangeli João Pedro instead of Igor Thiago. Okaba kero kurigere between the two aggressiveness yabo asogo scotch goal chiri João Pedro aggressiveness ya enere Igor Mono. Alafu Igor Thiago nabako lose chance alafu nande anazuba. Na kero kurigere João Pedro atafight ate tanyoro mupiro na ranywira ni position yeri yakora anyo egonyo iki. Iko as a selection yae andake gabu alilala kidogo. Na ande that thing yoko chikotegemea Neymar nkaete bona iga the next game tari gochikotoka alafu bone ria gatatu na ria gochikotoka iko gochaka gotegemea Neymar bona iga it's so difficult kuganyobwe and then kero kurigeria se ensemeria defense yani ncherete yo bale kuibwana hawako wanelewana kabisa yani kero kurigeria homogosoria Gabriel Magalhaes aku deserve kwanza ile game ndatebe andake because nero let the tension nyinge you are a defender omopiro chiro konyolire you have a space nkyo tako control omopiro you okire noro abantu confident batuliye bamanyenga defender ito ya twara omopiro you tigatokora kitwe bange tusuke ngo tupasire omopiro you tuchake game kwarorire ero makubwato nyoro omopiro itali konyo tulizana no gotuliza head omopiro you chira se opponent mwaluzire omopira so itiare koleta tension na se game alafu korwa bunkwanere egame ya Netherlands na Japan nayo kwanera tukwanere ya German egame ya German na Curacao andakenda tebe team ya Curacao at first walikuwa na ile happiness ya at least wamescore against German ikina kinda tebe because kero kuri ya sego rado wa say World Cup ibatanya gosa nda tebe nga andake those maybe na benga bunorete ogande kenyoro gari orete some farmers lakini bamete gochesa mupira lakini egento bako na mainly farming mbatake mete mupira obarete stage bune ya World Cup bachisire nense nga alafu babungire nse yu nga ne bane golia yemo there is a point eri kabare engedro ya 1-1 I felt like Curacao ba ikano nyamba bu ati game there's something ba orokiri orokiringa we are proud we can space here no anyeto kwa kusabe chigachons tuarwanire libageli ka tuorokiringa we can do it nkwanere game ya Ivory Coast yo mwelyo alafu Frank Yakole Ivory Coast eyo yarenge ebanga yo mwelyo yo mogosoria Amad Diallo Ivory Coast kero korigereria anemono etimweiga Amad Diallo tachagete gosoyiga korengane squad ya nyati kobigo chake gosori na kero kurigerio mogosori iga Amad Diallo kere ikire andake asense ya anajitumanga sana kero kurigeria se friendlies mbanya te ko bako gosori na France na robungete goli yae ege moyo kera 2-1 na France which means omogosori iga ngwetumare igo if ekocha yao chikunyara kwa wako motume kabia he'll gain a lot andake nandi kwanere se team ya Morocco watatesa sana strategy bache tena yaro kuna design wamejipanga so iko timu ndio sikuchukumira na nero wajipange sana Morocco they are not that low inse dakika ya Franka sengencho engota bwana ichito chelira ikinda kwanera nene mono bune game ya Brazil amo ni timu eri ya Morocco nabego kworokinga Morocco nje bangete nande anene mono buna yachagete campaign ya mamerania ya nkorrekanire ko babune timu ere more serious kurwa sense ya Africa ekero gote makurigereria amo ni chinse chiri chinde chireo aba na tutema kurigereria ense ya Ivory Coast nero mbuye gokoria lakini ekero gote makurigereria nabo kurigereria nonya kurwa AFCON buna gocha Morocco ichiesete
na bigo kworo kibuna ne timu ere serious asa mangana yo mupira lakini bono ekero konyore ekogende drone ense ya Brazil anene mono nande nko baere more pride asingenjo Brazil nense manyekani tenga actually tumanye tenga football was meant in Brazil. That is no yegolere tu no mupira igolere tu Brazil ukalerera Germany igobona ekero konyore ense yao ense from Africa eguchiko genda yarwana paka yachimakali ne timu ya Brazil aso mupira igolere tu na beko goteinga ine timu ye bangete igobona ine ne indicator buna Brazil na yachagete campaign ya mamerania yatinye chagitike ne chinguru chiri chabwenereire ku nanene mono oyo minto nakwanera omogosori Igor Thiago ekero kumurigeria ko Premier League actually no mogosori we timu ya Brentford uise kurigeria chigori abetega kubunga ese season ya era na rolinge ngorenga namba 2 after omogosori ya Haaland igo chigori abungeta ase campaign ya last season yonse chigori 22 igo taringa ntuku underrate ngano mogosori ore utari accurate because as a Premier League ko ikana ine chigori 22 negasia ngong ne ine league litomanye tere ngong Igor Thiago ntogo tanga na wasted most of his chances. It's only that at times na ndi ndombire tokorokanga football is luck. At times na bomura chiese buya but luck never fall on your side. I think that is what I can say. Timu yago korengana na yago ya Frank elia oganiretio bugwi World Cup. I think bunande ganing already gontangasete nitanya gukwana na gukurigiria kwa manya bune team France. Igobono na bongagirite nga timu ya France this time. Tiri guchikoba embarrassed like ngwaroche gento kiabete the previous World Cup. Actually they really fought but Messi akakonga akanga kabisa Argentina Messi akanga na Mbappe nera akonga kurwa lakini nende the goat is always Mourinho atama dire ronga kyokal kondo kairen but anyway Deri mwana lero mata moko bera dera iga bono na beko nyarikana. By the way so asenche have 3 teams. Mo support a team ya Senegal, na support a team ya France, na a team ya the GOAT, Portugal. Lakini finally prediction yanenda tebenga it's France versus Portugal, and then between my 2 teams any team erera nyoere lak era sensemo ya team abatene ya Argentina ja sensemo yane no monto Morocco monganchire round ya Morocco geko nyarikana tiga giche muna kire igo na tonya gwakwa munya gwakwa lakini giche na wikira bo mwanchu muri na to wikira mwaire asema mbia ya bona nduchina eyo ligireti ko bamo basobora asomurobrega na ndi gwika area Jumatatu na nento mirane rito yandere kurigiria yande korende amange bwatu gwetera se enchero mutandao ito o Facebook garia amatoke onse na tokoya ko yabeke iri nayo gandere kwemanya amange gandere kubati mirobirane yatigera seri tukorigima wekelia nkeliane Ishmael Mogere. Eye Nensoko